Habaikan baru sembut Menteri Rang Ba Kejelau Pak Presiden Tensong uli thu ba ankang ya kejengyat ki kali bat kandai tik tang hakapor babo iki bering hakabahap banra hajrong ya kejengking. Bat kane kan bampor nado lai kenta hado nyok kenta hakejengking umyam bat hadin kani ki kali kinyo banyat biang. Uli thu bagatanat boarding kan sepen menapat ba ekapor bakin terikam banbo iki bering kenang bagi pat ba ke bayat ke bayang kinyo lupai kejengtip. Uba Presiden Tensong uloong balapan kreak baka jengwan seselong ki kali kila menyat leng bak umroi ban mi semau tawar ni banwan leng bak selong bypass ban poisonne grims. Kila menyat no umsau ban mi semau maram kumta kandon katukane kajing deko na kebenta kinong lek nongwan rekane kam dei kaban ne serta. Rekan long tang sipor kabrang pentre ya kakam ban bo iki bereng ha kejingking umyam. Ulah kerpat gipat ba bagi hak man syak stom tang sipor kata lai kentah do nyau kentah ai ha kapor bale ekani. Pa hadin kani ki kali red ken yo banyat biang na kini kejingking. Uba Preston Tensong ulong ba kesorkar jela kalau dan kejingtmu bansnai kejingking ke batamai ha gebenta basaneng jong kepung umyam. Henry ka Geological Survey of India kam semla ajeng bet namar kan pensenjor ya kejingking umyam kebeladan lupa. Ulang bagi sorkar jela kalau IT no hak NHIDCL bagan penolong ya kejinglek sorjamin ke batamai. Ya kejaka bansna kejingkiang ke bajrong bari kesurok na kebenta ke basyarum jong kejingkiang umyam. Uba Presiden Tensong ulang bagi tenat road transport and highways jong kesorkar pedeng kan bay kejinglot baro na kebenta bansna kejingkiang bari kesurok ke batamai. Namar bagani kesurok na Guwahati adu Shillong kahap haga National Highway. Api angila de bia penbek apedeng jom ka Power Department bat ka Pludi. Katu kijingkang mde ba ong bakang dam. Akapor bagi ong banle ya ka bering. Nakaliang ka technical team hapok jelam jong Minister Power. Kila batai kila brief rut yang aru ki ong ba kejingdon kam jongi bankang. De hakapor bangi mut ban ris ya tu ka ya ka ban bu ikan ke bering te hapra ya ka tu ka ya ka kenjalong no hapra hajrong nak tu ke jiking bad hapra hajrong ibu jiking kolong kan bampor lakum dukum nuru lai kenta hadu riu lane nyau kenta bad hadin jong kata ini kala de bu tak long biang bad bad ya ke bering pada ke bapo kinang tre dia kebamut bet hari ni Syah kejingkang kan lompet lai kenta hadu prakenta hadu banadep bakin le ya kata kebering banris ya kata kejingking andla dem nang takit peniat hukum ju kumba peniat menta hakabak kibala baniat nang thi kumbalong mentaru debit tangki light vehicle kaba mla baniat ki commercial vehicle dia katakan beteng light no ita ipor iba kin sapetip na kaliang Power Department nadukan no beje hadukan no beje ha ipor ba pentrei nakam ta kata kabiri ya kata kin sepentip bat ya kejing pentip ru in pentip kambon kapor ha ka ba kin pai ba dibayat bayang kin tip lepa bat ba kin perkre ya kalentiat na wepat ngi nakaliang jong ko komen ni la penkre kolong ba mansi yam ta sipori ka approach ban jeslong kalong nang thina umroi haga bakila banwan via joko mau tawat lane kila banwan nang tena po Shillong bypass kaban poison ni creams lane kila ro banwan nang ne na po kiban bi haum sao kabawan na po kay kini bingong na po kabawan nang ne na po mau maram kita ro kideki ki lti kiba nimban sesu habban pendut kam kiba pli ki nong yang kan don ka jing ko katuan ni den rei ko mau pi kam dei ka blong pa manen ni kan ka long tang sipor den rei ka ba ke hapsa stom de tang ita I lai kan ta le se hadu pra kan ta du ha ka por ba kin le ya ita pering de lai nang tai ke lai vehicle ka mot ngin peniat biang kumju kumba peniat ing ta ka mata ka sing de kam ta ka ba arah ni sya ka bi dei bat kan ka chiking lu lai kren no du kam sya ha ka ba ngi na ka prudi ngi kwa ban reconstruct ya ke chiking ban cross yang nega main dam bajoni tingla persyang lu ban serbi den rei hak bakadu snowbok ba nakaliang ke GSI ru ki kim I clearance bangin ti upstream jong katuka jike hak baki ong lada piti kala ban don ka kenja ka ban keta penman ya ka
ia ka jing serong senjor no ka de jikin na tau kim ailat bangin le dan ban sna den le ha ka bakadu nila hanover mentai ia ka de stretch kepada nadu nang tenalat umroi hadu hang ni hasilong ha ka bakai ne sisel klatik over ia kan ke beta but ni ai ke direction ni ka ina sel bahkan serbi themai downstream ada ha ka bangin sna ka alternative bridge nang the downstream but ka ba ke jingking kan long ka bicurong ha ka ba kan long ke jingking siapo retor hakaba hakitu kibali kamut kan long jingkin kabala le se kala bencurong si kilo le de kala bentam ni kata ya kata ngamla batai pa bat bangin bypass no ya katuka jingking ke betul benta nak ke benta ka permanent solution bat bangin ya no lemba jong katuka bani ong ke industrial estate jong ka umyam kata ka de ka bagi ko